Kardom adaba birtalong pen niliklar EDBP non birtang ton pen arjuitha. Lakhai Gorapon Nilip MSC constituency ke parlo choki hola pen borpung tara punga chelenga towar non malom selampon bomlo. Bonta kar bilang so RCC delong mate Nilip development block asai hemadung ki do pen cheng ponsi towar ki ik selampon bomlo. Sita chekloi jon pleng play ko pen towar me pinansi thek pono. Choki hola pen borpung tara punga chelenga towar ka selampon lake Gotham Contribution Company Private Limited GHY atumsi claim pon bomlo. Laso towar pan kado kave tangka ke panong pon laki sika INR 1,96,510 crore tangka panong pon si towar ta choki hola pen claim pon chengsi normat borpung dam chot tarapung ke le chuposita non hedjong ar koya cheklo ki jut malom pen ke dak choki hola lapen karbi langso RCC delong pen towar ki ik salam pon cheng cheklo ejon Pleng player ko pen towar ka salam asai ke oya joini kache thar runwang kang hang iri penta hek dak undep la soteng towar salam note lingkan ko energy ki ding cheleng longji mabusi ka chelenga rod tu kalju badu at katra thor ba long thok ba kunani kang hang la pen along kang la sonye si theklong si la so puthak ba prab jen ben contractor jitu ke en tum phan lapen ladak jitu kilang tum alang tum council pen sami state pen sami lapen contractor andor pen sami nak toy tuji la so puthak la so alang tum long kan ji pakloi kan ke khasi alang tum dirang hang sar banta tinungilu lapen contractor banta tinungilu la so na towar ki apong ka salam pon long javar sai long verbi lasi la so towar ka salam pon chupa media phan prabjin pen siding pon se rak ji si Himi pusi thang cheklo ni phai krip clear ni pherang ki atuma thengno along ing long havar ki do radatum mate kachelenga radatum ahin pen lapen borlang so sarhan serong asar hun han se hin pen anta Assam Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sarma lapen Karbiang Long Mas Council CM Dr. Tuliram Long Hapan chuning ripon Ila ke pas survey bang konan nom kelege pas survey ke lage borpun pla lo lapen ki pan tum la sai ki pan handi bab di pan son bang tarpon pla lo war de belong nong ni mi sai long ni ke hindu sang theklo oh semen sang pechara boy suda non ma ke heavy ko damla kartik hedi damla so thak la hai kalbar ta mi sai sang te si ni dum long ra ben jong lam la ha ni hum te chela lang ba dak te ko so la mun ke chela ko jo so thak ta kalbar ta ki sai pan ta ni Nilipen Seming Tigathar KATV News Hill State Democratic Front arachari do de sang se pin pen ke wang jikilik kachi pahai dun ji abhan pen Karbiang Long atokanu arong ki humri dam pen rat pen kaching ki kachi thana mai arniwang ke denga songsi pini lakha sirkep dhansari ke parlo apar dikrong adivasi arong rong krener kep arat pen kaching ki kachi thana mai kangni pon Lakha Krisir Kep Dhansari ke parlo apar dikrong khoya adivasi rong along adivasi khayatum rong krener ke patum HSDF asong aphan ning ka chethe pen kapre ka song pen COC HSDF along rong krener ke patum chepa ogdun Hadak ke do adivasi khayatum ke damta porahut Congress BJP aphan ador ki sovut pidun pen pahailo bonta hadagara atum along sarkar pen kaching thur amu ke leg nangji la pen ke long nangji ason an le dam de detlo la sojok hadagara atum ki duk ki sung pen si chetong nanglo la sikewang jia porahut ke National Party aphan kroy krelo Rajan Timong ke Japon Regional Party mate HSDF asong along si cherap chetodun popusi hadagara atum mayalong chethandu দরখাস্ত খন দিয়া হয়েছিল কিন্তু কোনো সরকারে আমাক চোৱা নাই বিজেপি কংগ্রেস আসিল আগত কংগ্রেসে 15 বছর মান রাজত্ব কৰিলে খালি আমাক কলে আমি যেটো নেকি ভোট জিতিলে আমি আপোনালোক যি সুবিধা লাগে বস্তিৰ যি গাঁৱৰ যি সুবিধা লাগে পানী ব্যৱস্থা ইফালে
ৰাস্তাৰ ব্যৱস্থাবিলাক কৰি দিম বুলি, কিন্তু 15 বছৰ পাৰ হৈ গ'ল, আজিলৈকে এটা কুঁৱাও পোৱা নাই, পানীৰ কোনো সুবিধাও নাই। পানী খাবলৈ এনে বাটি খোৱা, য'ত নেকি গৰু ছাগলী য'ত পানী খাব পাৰে তাতে মানুহ খাব পাৰে, এইটো নিচিনা অৱস্থাত আমি আছোঁ। আমাৰ ইয়াত ৰাস্তাৰ সুবিধাও নাই, ৰাস্তাটো Lasohut HSDF Apmai Phu, Rajan Timung Sitami, Ladak Rat Pen Jong Siklem Rapet, Pute, Kivangjia Porahut Ki, Ladak Arara Kistung, Ki Boy Anta, Pajoklong Pubusi, Lamchak, Pitekang. Da Donsuri constituency ang Tangalong. Pini Adibasi Ketum, Kadukabela, Hill State Democratic Front along ng Sipa Ogdunlo. Lapen, pini Bang Paroy si hini kamali asuri amuni sidang ng Sipa Ogdunlo, lapen arong kerong trainer kep arat ng Sipa Ogdunlo. Lapen alang litum belitum cingki cetan pe me pensi labang sojai megding fondo. Lapen Hill State Democratic Front lake akaitin azetitin long pen. Mate Karbiang long ke doan bot ke jok long aja kong doan atau mege cingki cetan FG poteng dan silitum ke dam tanga por ada melitum pacini ponlo. Non Kivang GMLA Bang Pukilik, along Sitami, Karbiang Long LAC do analong ta, MLA ang hoy mati candidate do labji ang parta Kivang GK ACMAC Kilik along ki, Adivasya Khaya Pantami, ing hoy hini ke patik pon padolo puta, Timung Sang Hopen, Pirangkia Tengno nang Pachinido. তাহলে এইটোৱে আমাৰ ডেভেলপমেণ্ট ৰাস্তা। আমাৰ চিফ মিনিষ্টাৰ ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই আমাক হাঁহি পেলাই কৈছে যে কাৰ্বি আংলং ইজ এ বিকামিং এ ছুপাৰ ষ্টেট বুলি কৈছে। ছুপাৰ ষ্টেটটো কোনো দেশতো নাই দেই, সেইটো আমাক মানে ঠাট্টা কৰা নিচিনাহে আমাক হাঁহিছে। কিন্তু আমি দেখি পালোঁ যে ছুপাৰ ষ্টেট হৈছে জানো, আমাৰ ৰাস্তা পদূলিয়ে নাই, হয়নে নহয়? সেইকাৰণে আমি বহুত দুখ লগা কথা আছে। গতিকে এই নেশ্যনেল পাৰ্টিৰ কাৰণে আৰু এতিয়া আমি কাৰ্বি আংলঙৰ পৰা টাটা বাই বাই কৰিব লাগিব। কংগ্ৰেছো একে, বিজেপিও একে, খালি চোলাহে সলনি হৈছে, মানুহটো একেটাই হয়। সেইকাৰণে আমি নেশ্যনেল পাৰ্টি মুঠৰ কাৰ্বি আংলঙৰ পৰা আজিকালিৰ ভিতৰতে বিদায় দিব লাগিব। আৰু আমি কৈছোঁ যে কাৰ্বি আংলঙত যিমানখিনি হিন্দীভাষীয়ে হওক, বাঙালী সম্প্ৰদায়ে হওক, বা হিলনী অসমীয়াই হওক, বা আদিবাসী সম্প্ৰদায়ে হওক, যে আপোনালোকক মই অনুৰোধ কৰিছোঁ, যে আহ্বান কৰিছোঁ যে আপোনালোকে আৰু আহি থাকিব যে আমাৰ দলত যোগদান কৰিবৰ কাৰণে। আমাৰ দলৰ পৰা যদি জয়যুক্ত হ'লে যিটো নেকি আমি কাৰ্বি আংলঙত এতিয়া ডেকা গাভৰুবিলাকে এতিয়া পঢ়ি পেলাই চাকৰি নাপায়, বাহিৰত গুচি গৈ আছে, সিহঁতক কেনেকৈ আনিব পাৰিম? সেইকাৰণে আমাৰ দলৰ পৰা অহা নিৰ্বাচনত যদি আমি জয়যুক্ত হ'লে যে বাহিৰত যিমানখিনি ইয়াত কাম কাজ কৰিবলৈ গৈছে তেখেতসকলক আকৌ ঘূৰাই লৈ আনি পেলাই তেখেতসকলৰ কাৰণেহে আমি চাকৰি দিব লাগিব। News Report, KATV News. West Karbi Anglong Helania Longkido Atul Bihari Vajpayee BJP WKDC Sai Hemalong Thang Acheklo Nipai Kripo Arni MLA Rupsing Tiron Pen 5 years milestone of 20 number by Thalangso STLAC Polothui Kangpupon Assam State along BJP Sorkar Jumpen Kichari Pontang Ningkan Kep Kiplengpo Lason si West Karbi Anglong Atum District Arlotami BJP Sorkar Jumpen si Penang Ananikan Chari Pondo Laso along Rupsing Tiron Pensi Tami 20 number by Thalangso STLAC pen Ningkan Po Parman MLA ang hoy ing nidun. Alang li MLA ang hoy ing nidun det pen Ningkan Po ang bong West Karbi Anglong ararapan ki ong dung kaching Oversight 1P. MLA Rupsing Tiron Ningkan Po ang bong ki claim ke damason do an 5 years milestone of 20 number by Thalangso STLAC polo thualong Jokpon FC thang ni phai krip porni ing pupon.
labang so mayalong pen MLA Rupsing Teron pen 20 number by thalang so SDL Asia rada joini si MLA yang hoi kelong ajok kachurolam the pajirpon lapen MLA Rupsing Teron pen West Karbiang long arada phan la an kaching tur kewan pi apon West Karbiang long arada tum pen MLA Rupsing Teron phan kachurolam the pajirpon jai megalong 20 number by thalang so SDL Asia MLA Rupsing Teron AHSIDCL Vice Chairman Arun Terang BJYM President Anando Ronghang, West Karbiang Long BJP Mohila Morcha President Lolita Terangpi, BJP WKDC General Secretary Mohan Sharma, Dongkam Mukam Municipal Board Vice Chairman Harmon B Lapen Keongdung, BJP Kaching Honoradatum Chetongdun. Ini kang pupa bani ke damtang MLA ni kan poke klempong non ke do sorkar bi sorkar along nilita rata nang to delo MLA ada to delo ke damtang ni kan po ke sorkar pen ke claim kon sorkar pen nang ke claim da pen ni claim pon ke long pon asolan peni tok jir pen isia abuglet ya ni polo so buglet katia katini al ke longan ke peni rat anu polo da lirat mangno ni ni ta pe klang kolong la bangke pan si ki chun che abang ke la bangke ta ke tok ateng pen ba ra long si la bangke sini po ya hok pen du lo ba la te ki dam tang ji ne tem ta aprang ateng pen purut nak kok lo orang ating pen non kedam tangan kan poke penaan kecil tu awak saya itu long pon lo paklem pon long lo te pon long lo aso lam bangke ratum ke long pon lo bang kan si klem pon long ke klem pon long le alang bangke la ke dili emily sa putok pen ni ye te la ratum si kilo la bangke ase lan so putak bangke non asam sarkar kedam tang kacari pon doktor himuto biswa sorma karbeng long kacari pon doktor dile orang hang pan juru lo kedam tani kan po lahai ke long pon ke kem long apor ke pen Borthol pen Priyanka Balmiki KATV News Pinya Birta ke lan sikang ton lo dumi thak mi kardom